Оттон күндө саха черин вақтоқтыра бихи канал бутын саха көдөрөннө интернет компания каналын көрө олорачулар окурдук эйханан Бахалай манчары атынан саха төрүт көрүндөрүн сайындары кийин модунтан да модун кубар келебит окурдук оттон модун кубан көдөрөбүт окурдук оттон да мастарды хытыгар бүгүн астын уnuttон төт күн субуручу алта ханнык хамы күчтө команда да кыл күмөсүндө кимне каталларын хакан намын бардын көрөкпүт сырдадыкпыт окудук хедингте бүгүн бигөрлүлөр спортивный командалар Жолстан Загаров онна мияга көмөлөһө галла Бахалай манчары атынан саха төрүт көрүндөрүн сайындырар кийин директорын солбиячыта саха черинагы мас рестлинг федерациянын президенти Геннадий Анатольевич Васильев. Да, Геннадий. Битөгенан уаштаулар саха черин вактоктора Бүгүн эме бу быйылгы жылга кирет мастер дегер бу 90 ойтан модун куба күрөкпүтүн сагалатыбыт бу күрөктүбүт оттон 2 жыл бутун ыдылар. Онно коттон былырын эме олус интерхине кишилери бихи көрбөппүт када кудук көрөйдүк отто амма команда американ кален лох барларын пухи практика таппытын сыспаппыт ол сарлаты кыйны кинлер кыяннар да амма командатыга бастыгы модун кубагын кахайтарын үдүкатын сүкпүттөрө быйыл боллар дегенлер Хоқтар. Дәрі білін сәребей бол тұрар. Бұл әребей бәділі қарақытынан көрі тұрағыт. Петр Колодезников, Петр Валентинович Күраттевит бүгінгі сүрін судьята. Дәжірбе өкіні бәті-бәтін ұтар. Хаманда қаптанлары таққанлар. Еге бәті қараңғытығыр. Көрін тұрағыт, картышқан тардалылар. Онықтан бейге басы кеш кімне таппыттарын көбі қалуыд. Бұл үхіс жүрбе өкіға Евгений Удин. Бұл рыңыттан сағалан модун кенегер тренерін өлер, білген етеме модун клубы салаян бүкіріқтеге кейді. Айсен атыстырып, кене олаты бұл рыңыттан сағалан тренерінен бәйтін өлетін хағалауыта. Білген бұлла кенеме бәйті бұл спорттені клубынан тренер бұғынан жарықтан, кенеттен білген еме бастың бәғыстыры бүкіріқтеге алла. Жара Хотугулу Лиги федеральный университет командадан оттон Егор Кудрин агалан да бастыгы номер тарда Егор Кудрин да бәте бастыгы месини өлбөктө төһөгөр кеппикки медалин энегенен тот көрбүк кинеме бухырыга бастыгы месине тары Анатолий Гладков алтыс энегенен Анатолий Гладков битек номер кадданында эңсели клуб Зереттон, бұл маннык механавар клубнай олыққа кейбіті олыс үчігі енотон олысты харылақ кеханывын, онотон Геннадий, бұлырын әмен қағылатық бар бұта бұда ғырға онық болуға ең көйте біт, бұлырын төт команда кеші біде поланна де бұйыл 6 команда олды. Бұл күректігі бұнына апсет бірігер ғытылар әті, онтон апсет бұл күректігі тоқтауытын әті бұлырыңыттан ағалан бұл модун кубага ден ытылы бута кистен токтурулдан ол кенетен булыр бастыгы күрөктө хибите бейха американ амантан толни байшап салаячлар батас клуб бу Алексей Агапов вона Добун Иван Готовцев Усалдантан вона модун клуб Николай Леш Константинов төт клуб кистендер манатым бастыгы месне амантан Анатолий Байшап кайны бута Блинтон Анатолий Байшап телевизордан көрөлөр булуктар ики булланатан Алексей Валерьевич Агапов халаячлар батас клубу бута Алексей Валерьевич оттан билеген булырын икис популаны кыгыттан билен хаяндан бастыгынден бурактыга бете опытак ие онны пулайм онды кени билен бете бу республика оттан бир бастың тренери болу республика главный тренери мастер дегетигер Булырынтон үһүж месине усалданнар добунна келеннер убуттара эметтен олус үчүн тренер командан хомен абыттарда буда хырыгатон усалдан субуруччоттон федерация кубугар каста бастабытын ох ки элбекенеге кемнер голо аганда хеппет букуллан да бары болла онотон усалданна кыжык бу мастер дегега спорт номер 1 боларын сүкүчкада кастылар оното бу хырыга кинлер эме хөкмөт медали добун команданан да келен кисе келилер Блин добун команда быйыл кибете онорите ким Айсен атастыры командаталар. То тим русалданарлар. Вот кини барата 101 усалданна бу бадактар били бу була клубны хестен була манолугунан раксы хо. Ким хайтренеге хадерна аны жакты киселдер. Анно. Ото добунна тога берлер жана. Добуннор Иван Степанович быйыл команда турбата, онотон тоо турбатан чөпчү билбеди. Анно. Былырын тон төрдүс месине төт команда модун спортивный клуб убуда Николай Ильич Константинов салталах буда хыргаттон модуннар када кешилдерин бихи көрөкпөт кинлер тон Евгений Удин салтатынан келендерде бүгүн көн көчөктөрө. Дere
Евгений Удинатан эдер кескеллах бигитрени бу полар кини бейте спортсмен быгытынан анда ду чемпиона аматан түрөттөр бейдер бул оны кинеме бу манды билинтон манды клубна системага эдер тренер таккан билгилдер бедрен кыктырын индикүлелер улахан бу көжүстак төһүкүс була. Киндер тренер быгытынан бу сайдалары бу бедрен итиләше токтор тибети хайдага этугун бартын анализтан тургутан көрөллөргөр бу бир месептек күрөктегинен биге агабыт. Отон онны гуннотон хамиханава бүгүн эме бүгүн бу осунун кортивжер сан көрөдөр таксыктара кубковой байсен ологатын болар бу чемпионаттан турнирге кисер кортиви бобадак манатон ан каманы тогор такан кисан онтон капсага даганы тустугу аны кубковой байстар демалар онтон мастер дегеме онну кихануун онтон бу федерация клубар кимер басып кисүдө ол эген улахан оролу ойноктак онтон бүгүн көрөкпүт каны команда сплочондойн каны команда көжүк түмшүлөгөн онтон каны команда де капитандарын истеннер өйдөрү ханаларын түмөллөрүн де бүгүн көрөкпүт турда. Onun bulağına bu 4 gün ustada bihiги кеһәттен кеһә 9 шастан кеһә биһиге бу мастардыгытын көрөкпүт истекпүт манаттан хеге ханны клубтар кая спортсмен кайдак туруктагын көрөңөт истеңге бясынылыксыт онотто hem bir командадан киси хам батын ана кылып отурду кирсиге. Terasuk bu kamata kiren turda kehmunduktan kehmunduktan kiren her julur kamandata. Papa Valeri Valentinovic Dereblin takkanlar julur kamandata. Turunan kebiste butu korun sastavı kora. Korovut lider Kolinska Pyotr Valentinovic. Руководитель помоста Портопова Василий Витальевич. Дмитрий Макеев турар манна бияга составы билими тугунан агалалыктар салаячтан Егор Кудрин турар хамлеттон техегинен онотто билин бәбелерин урудана калахан барыннар киреннер помосорто туар кисен капсан сагалыктара отон Егор Петрович бейте бу хотулу линги федеральный университет ветератта кини бейте спортсмен быгытынан манчары ойнуларын кыйлага призера туок барлыгын күрөктегилеге бейтин атына атып футбол болар онотон кини бу олоғын мастардыгылар анавыт директор испатын болу кинетен билген бу мастардыгы кандидатский өрөтө кимискер кини үлөтөн камнаһын билин тренер быгытынан онна тенчиячы быгытынан билген камнайдыр. Онноктера группага да бастыгынан кыгымынтан такан кишеттер бу командада оны текин рутары таккан утары 4 минуттан кишеттер жулур командада бу составтарын көрөбөт Кутугулу федеральный университет составы 6-15 кило Константин Кышкин Сагод Республикатын бир күчтө акмажында 15 кило Илья Чемезев 15 килога Семен Атаков де бухырыга 15 ка таксыут 15 кило Никита Татаринов бумертон бир күчтө гол болар 15 килонун ахыр үктүр Уолтерготто Дмитрий Макеев бихиме бары беккен күчтө басты билер кебит 6-15 жакталарга Мира Павлова 6-15-ни Вихалия Плотникова онтон жолу командатыгар 6-15 кило Николай Винокуров 15 кило Василий Серемятников 15 кило Алексей Куприянов 15 кило Вениамин Попов 15 кило ахыр үктүрдөргө Евгений Попов то болу бихеде харакпытынан кадак жала көрөкүт бүгүн бул туунан текепсетилер бар буттар олоқаратта 6-15 кило караңаттарга Наталья Зоркина онна 6-15 кило ахыр үктүрдөргө Екатерина Фролова де кистен сагылыктара. Табу жолур команда клубу күсүнүнөн өлүкмө улууну чатыры болалар. Масалай ачтан Валерий Валентинович болар кене тренер мастардыгы онотон бу көрөгөт бу Попов икки Попов парты бу Поповтар Вениамин Поповтун аспыт күрөктеге кийини көрбүккүт кайдакта кылдыбыттан бу кене эдер ого бедерин хасты уйдырым кыйгы жулурдан ен аспыт аксынняга бу бысылы түмүктүр Саха Республикада абсолютен чемпионатыгар олус үшөйдүк кисивде. Ото бу өлөкмага сенеги кемнерге бу өлөкмөттөн олус үчөй уолтарда таккатылы тураллар. Бу өлөкмөттөн айыкыллаата хамахалас бу мастардыгы осколтун итилячыда Гаврил Сипсептен үллегетенде элбах уол өрөн-чөрөн де сылтан сыл таккатылы тураллар. Онуттан кине кайынданы актын астыкпына атына.
Гаврил отон бейте маста дегемен бир күштә мажна була. Онно. Моны билен тиянда спортивный функционер быгытынан өлөхмөлүгөр өлөхмөлүгүн жаалтыгар кинөлелир, онтон спорт отделын хамайшны өлелир. Оны кандидаттан бу кине спортсменнер ян ордуготан бу мажналарга мен бетин бу комптун уран билен бу өлөхмө мажналары бидилен үше бу тартаксылы. Онтон билен бу манна килнер команда быгытынан келген, клуб быгытынан келген кыттанылары улус керексе билер. Онно. Дәре киси Боннар окудуготтан жулур хамандаттан баскынан таккан Николай Винокуров турунан кебисте. Бу олоттан Николай Винокуров кене тыгынча 900 Отолу хадер ол мен билер бинен тон яхан 6-15 кило киноттон бәте Сахар Республиканы спорттун мастері кандидат болар. Оттан саңа аттарга мен билер бинен 3 месте бола жута. Онтан оттан кене Өчаттарга 2-нчы асыллака бастыгы месте бола жута. Оттан Россия чемпионатыгар эмек чаттарларга 2-нчы асыллака бастыгы жутун өйдүбүн. Онтан кино тарсачыта көрөбү көк монтан Николай Винокуров. Кылмунуттан Константин Кычкин. Дәре көрөккө хадда киши боларын Константин Кычкин эметтон бир биллер көстөр кенеге хылларга таккан эрер бол ден балите белетен технада кинеттон Юрбаттан төрүттәк мен билер бинен онотон Хотугулу Линга федеральный университетка кенеге кемнерге тон бу лидердеге улахан турсыны оңора жарке болар. Бу отырыкен титтен байыла тен хаста болоттор онон да билген чөпчү ким кая билбет яныгын оното ким бу сага жыл кенеттен Дера көрөбүкүндүк Винокуров инитен Николай Винокуров бастыгы махан турдардан алла онна да жулур командатыгар бастыгы очкону агалара олокчуга хамарганда онда Николай Винокуров көрөн кебекай хадда кудук ол да ностор коллан киререн билинеме көрөкпүт окудук 0-1 аксан көкмөттөн кесибит Николай Винокуров тоготугар капсыгы бара турар. Де манна босойтон сетте очко болар онон то хетте кийсер онон болган каз бидди очко манна баарлак болгай. Ando. Дерек кирши. Сагалнан арар капсыгы. 2 киши бит болууга бүгүн оттон кас команда көн көрсөт. Бүгүн булганда бияка бу 2 бөлөк карагаста аны быйынгады. Ол өтөр булгана аттан буттан 2ли команда оны аттан буттан биди команда киселди биди команда оны үз кирсиге булгана абылык кисектир. Үз Дера барда киши сагаланна судья чаяны биллерде Винокуров Николай Күскө үлелир оны токини билген экен олаксана де онотон өлөкмөчөтө Николай Винокуров битен кинине адалибит онун да Николай Винокуров билген тон төрдүс курсту верна жар ол жулур командалар бастыгы кайына агаллайынан самут 0-1ге жулурдар иниге түстүлөр. Жалус улусту бу баарыла оны сөттө очкона калла. Онотон бу билген бу бир очкону билген өлөкмө жулур спортивный клубка билен никетиге де када болорун көрөкпүт. Аннык. Дера билген оттон кылмунуттан эге инитет таккан турунан кебисте Хотугулу Линга федеральный университеттен Илья Чемизев боттон горной ычыта болар. Онотон кене кенеге кемнерге олос нарыме үшегар олос кыл мүчө кирбет. Онотон кемисмас көртейтин кыйлага болар. Илья Чемизев. Аннык. Тренер оттон Егор Кудрин, онотон кене утуры таккан капсыган эрер Василий Сыромянников көкмөннөк. Василий Сыромянников та 15 килога рыйданы бу утарсачыттан улаханы көчтөр. Онотон кене кемнерге нар 15 кишере плабы лячемизеп 6-15 7-10 килерге төһөжан таккан кисячы. Онто билин көрөп кадда боларын аксамыдя. Сагаланна киси лячемизеп опытынан тонарыйдан ордук. Онтон бастыгы махтуратардан алан аксаны 1-0 бән туатыгар онда. Телеэтимизеп көмүс мас турнирин кыйылага көмүс мастен Беги республикатыр бир кыжагыс турнирби болар. Бу турнирден сагалан кынаттанан бу тебелик махаттан кынаттанан албак спортсмен үнен ханен хайдан таксыбыта онан булганы бу көмүс мас билген оттон калындарны буламытыр Бега олоньой готурул ойной битегер ол өтөр булган манна
90 битеге онтон ойны ига биге республика чемпионаты хылай олар. Олихин булланы бу көмүс маска бары спортсменнер, бары келелер олихин бу көмүс мас тахамап эми республика чемпионатын гытта бу кисите дебистен болар. Онон бу лахан турнир кинекыйлага опыттак бөгөс. Оннук. Мажынны болар. Илле темезеп де билген махан ортодуттан ылла. Манаты бравлау кадай. Билим лата бут аспыт Хорытла. Атакпы када барар. аспыт сылга бу Аксаннига Финляндияга тон бу Кубок мира үсө табыл болбута. Оннотон бу манатан дойдулар бу международный федерацияны табма федерация көрсөндө бравонор пыттыра. Оннотон биги бу Сахалин федерацияда онна Всероссийская федерация атагы веха тарихи биги тибитин келде биппит. Оннотон научный обоснование оны булланы текенелер көрсөттөрө. Оннотон билим атагы хем бир колостан теминеттен камбутар ол темир билин эми бу олон юлы эми хаттан көрөкөн юрден көрөкөн дебит дойдулар. Онан билген буланы кене бу браволага андуйта тамна браволага атакаларына халла. Ол гынан баран бу тугу сарыгыны билен соңондулар. Анна. Сарыгыны соңондулар. Ол өтө бу сары бу кихи тарбага тутарга көмөлөр ден. Кене бу чарары көмүскүр бу бакка кене бу тарбакка ороло нюден. Этеллер онан буланы бу сарыгыны пага токтоттулар. Антон эн чарим баддагына браска тияган. Оны браса яка көңүлөтаны сарыын кытыкын сөп эбетирген көңүлөбө таганы күрөктейден токтокун сөп. Жара билген помоско таккан олорунан кебиште 15 киле 1 лидера билен 15 киле таккан капса жар. Семен атакап томпотон төртте када жа. Футболдун федералдык университет колох бу олга күскөрдөнлөр. Онутон көрүп кодук бастыгы ман тортаданла билен тургунан аксамы 1-1ге. Онтон жебу кисивдер Семен атакап 1-0 баһанер. Кинота сачта Алексей Куприянов. Болар Алексей Куприянов боттон айтқан үчүн эме улуса дилахи. Онотон билген кине өлөхмага бәдә өлөхмәтен төртә. 15 киле чистай яһана орохотта метр хәтта онагыз. Билгентон үстүлендә җеке. Эре капсы билген сагалныга Семен атака баксаны 1-0 ологарда гаян котонер. Онотон Семен атакап бәдә Россия каршы түгелләр призеры кыйлага улар. Сахар Республикатын чемпиона, онотон Сахар Республикатын спорттун мастера улар. Onu Семен атакаптын бир республикада самый бир Бо 2-0. Дена күчтө амажны болор. Билинге тургуна. Фотоглу федеральный университет оттон Коробикудук 2-1 аксанынан вопсай аксаны бәтигер туатыгар ордо. Онон да Фотоглу федеральный университет индике көңө тагыста. Дәре билген халкы 15 киллер Арджунога Никита Татаринов. Фотоглу федеральный университет, он надя Джулур командатан Вениамин Попов. Деда Вениамин Попов көрөккайын. Бу саңа жылы ниноттон Дегтярев биригер, Федор Матвеевич Дегтярев биригер анамут ар дарханатын бу жыгыгата бул. Хәбәк кенен соопута Вениамин Попов ноттон онно көчү факсылар көтөрбүтә. Onu de bileyim anla kim kıyı dengimim çöpçü hep bitir kıyım hoğ. Kendi şu otu Nikita Tatarian bu tatatın törütte 1 metre keskiller majını polo ondan Popov Veniamin bula tabaz pusılga edette hame bir uğulutçu ködürünü ködübüt majını polar. O kada bu hırgaca Nikita Tatarinov aksanı de bir nogun orada Nikita Tatarinov hatta Allah orada gatten Кисер ол онотон действующий республика призер ол. Онон ти бастыгы утыр кисиге тебелик маска масорту туран баран тарбагадан камсатан Никита Татаринов тарбаган сөйлен Вениаминтен Будяновла. Онно. Быйылгы күрәкте хибил оттасымен биге спорт министерство Сахар Республикатын физик культура ва спорт министерствотын биркәһенән бигеттен бу күрәктегелебе билген бутын гырыбыт биге хакарыдәннәр бу бакка Россиянда тоһамы рачабат әлбиттер булын биге бу Роспотребнадзор ураганан кинер ыйларынан кандилерден биге тох бар норманы барын тотуга бу толкуды бүген бу спортсменнең барыта кинер вакцина бит куяр котта спортсменнең кен күрәктә җанлар оны тәрәчләр бары оны улланатын билген манны ме күрәктә көрәч тоо биге күрәктәне гыдан дәвит. Лерда Никита Татаринов Вениамин Попов кино саннан кайда. Вениамин Попов унан шоп бадык ире хора кепсәре олар будын клиенттан бәтә
Өлөхөмө улуун корон эхлегиттен төрүттэ оггоматон быһырыга Никита Татаринап Оксана Киногон орон Дясуфу командыр үс кайнагала. Деблин Хотугулу федеральный университет бир кихини кайда даганы номно кайны сетихега онон деблиген бу жулур командатыгар бит даганы Ачешке бебекке бартын каяқтарынада. Дәрі білген помоска тағастылар 95 келені ағыры үкір. Әрджоннор оқыдық Дмитрий Макеев. Кығым онны Хотугулу Еленге федеральный университет командатыттан, онына кені отыры Жулур командатыттан Евгений Попов. Евгений Попову көрін кәбіген. Тұбы олы Геннадий Олық Албақ кеге кәпсир бұл олыттан бігеге фрол кем кәнеттен жас ол бұйар кеге бар болан таққан сөптейлер бұттан Российская Федерация спорты мастера ола. Ага. Евгений Попов болатын бұл кенебейті хамастан бұл агатуға студент білін келінданты білін онны студент кенен ұтын хамастан бұл андайды екі төлі чемпионы күтті Дмитрий Қада Дмитрий Макеев. Дмитрий Попов кәтчілі өте Евгений ұтын білін бастығы мағы Дмитрий Макеев турдаданылы. Ота Дмитрий Макеев мәні кейі обатақ болатын байбалчының раскайы эти улухан лидерлері күтті олық кыл мүтчі оған қаңыз тұтуғар кейі бұттын мастердығыға спорт мастері кандидат Россия чемпионатын бәйс мәсілігі оныттан манчарын ұларығыр әме кыл мүтчі үші кері әджуатақ түрдіш мәсілі бол бұта мен әджубінен Дмитрий Макеев онтан жабу Евгений Попов мен амманна гынан кітінші оған әтті аллаға оғылар ұтларығы манчарын ұлары көбізім оны тәкіне олық арлатық чемпиондық атын сүкпіді ол кәнтен дә әрджінуға даққан Россия қасытығылақ призері олла оныттан кені баронса призер болар манчарын ұлары бұл аспытсылаққа горынай бір жігастағар оныттан кені ғарқын яғанға олық үшедік кейсен баронса медаль қағайны үздік атын сүкпіді. Дәрі Дмитрий Макеев, онна Евгений Попов кесілері сағалынар. Дмитрий Макеев бақсаны бір нолға бәрін тұқтығыр олық арлаттық мағытур отарданылы білін Евгений Попов дәқаддық. Бұғырға Евгений Попов, Ақсаны білге. Олейін Евгений Попов қаддықтығыны мәні маған берін оқтағады. Оның Ақсан білге білігінде үйіз бұғарсылақтың бүкке жүребей Дмитрий Макеев тұғадығыр. Онны көтті Дмитрий Макеев қаддақара бұл бәм торыттың көрдік бұна барылырыр кевиге қоттырыр бастығы мағынар туртарданылар. Оны жа 200 мастырығыртың ағына кесіге қоттыран қалатшы бұғырыға жа қадда боларын көріп бұд Дмитрий білген оттан ұлыхан атыны тоққүйдаваққа өйе ханаты рас кейдағына. Оныттан бәдін күйін түмен кейдағына кайын хөптәк оларынтан отырсачыта олыс күштәк кейі кенің ғарқын яғанға манчарын оларын призері оныттан оғылырға манчарын ойныларын кайылаған онтағына Россия қосты төгілләқ призері Евгений Попов болар. Яғанарылан көрді қоттан Уолтер олық төдінші бейінші келе болы разницалары Дмитрий Макеев оттан бәтін чисті яғана әмехана ортан олық көрі олтақ 96-97 хәтті келе болы 95 келе оттан нар кесеріті білген бұл қаманды тұғыттан кәлін ғарқын яғанға тұту олар. Кенеттен кесері яғын 90 келе болы. 90 кесе олды кені 93-94 келе болақта. Лап бұташы. Оныттан кені Дмитрий Макеев бұл 90 келеға білеген күшті хастап республикаға мәліннік қолыры мискеті күшті хастап бұл қаны яғаны бұл ағайқыл болу. Евгений Попов, көрі бүкідік дәміған 2-1 ақсанынан бағай тұтта. Ода Дмитрий Макеев ары яғына тақыл күдік көрігін торытты. Ол енді 97 етім 90 келе кесірер олықсы бұрын қалатшы де. Ол білген яғына ары таққывыд. Onun da körübü kuduk Евгений Попов da bihigi avans putun bardın tolorda ondan körübü kuduk olu harlatık bahaya tutan Евгений Попов jolur xamantıgar da sırdık ağalayana texnada Aksan 2-3 bilingi turugunan da Хотугулу Еленге федеральный университет xamantıda könyer onu tabili kere аңардar da jağını baharsa taqsıqtara. O kurduk бастығынан 6-15 келләқтірге Хотугулу Еленге федеральный университеттен тақсыға Мира Павлова, онна кене тұры жолур xamantıdan Наталья Зоркина. Дера Геннадий. Нереті бұл екі қамандаға жай керен андыр бағара болылар. Үш екіге болын тұттағына жебелен қая жолурду Хотугулу Еленге федеральный университет керен андыртың қайлары көйер дей болы қанеманына. Икен тен хауысқа күттір? Оттан олық бұл Мира Павлованы мен оттан бұйнігер ағаяқтығы біде епылақ бұна тобы кене отырсатшыты Наталья Зоркинаны бидеданы короликпен кенеттен бәті өліқмәтін төріттәқ абаға ен нехелектен хыджар онаттан мастырдығыға үйісер әзіреттәқ өйт
Онтон утрасачыда Мира Павлова Бликинотон ЯПК-га физкультурное отделениега үерах кахатын ылыхадерки олухадеркен киденчеки хыллах Дәрә барда оннотон Корбукуды Мира Павлова бастыгы махан турдадан ла оннотон Котугулу Илинги федеральный университетке кыйыны агылын сөктах деп караңа. Кыйы агаларга бир кардын оңда. Оннотон бу манна саатна харавыт 2 бөлөккө бу командалар араксан тураллар энегенен каз бидди кыйы өлбөгө баарын сөп энегенен бу кисигеннеттен Олура Караңарда бут Лия Плотникова, Екатерина Фролова кишилер эмесе тутуп барыга. Очко аксыта араганы болан таккача. Оннук. Тоны быйылгы хылга бу 2-нче фидбэккил бейха спортивный сыл болар да. Ола ветераттан быйылгы хылга бейха олимпиада. Быйылгы спартакиада усалданга бороңгы тылыкта. Onu tahanan tambu. Dedi. Көрбүкөдү олок. Аңардасты Айбардан эрлек кенедесте, онна бәдин командир кыйла кошкуну агалла Мира Павлова. Онунда Караңары Мира Павлованы биге адылан кебе кайын. Онно инегеден Котугулу федеральный университет номно жулур командатын баһаян барынлар. Онна би етер болу хаттон бу ухукилин федеральный округ кинигер Владивосток округка детияжи ытылыкта. Онун быйылгы ылга спорт раз чепчалаттан хаңылан бихиербек күрөктейлер бытыдылыктактар. Оны мастадыйтын этен булыхыны мастадыйтырымен быйылын өтө булырын мастадыйты федерация терлип 5 сылы боллагына быйылгы ылга бастыкы республика чемпионаты ытылып 30 сылы болар. Ол өтө 1992 жылларга амбастыгы биги республика мастадыйты чемпионаты ытылыпта. Дәрә хатыгылак кесиблен сагаланыга окудук Лия Плотникова Котугулу федеральный университет бу кыз оттон элбәгы дәсетеһәдер кине манчаронларын 3 мәсьәләгә республика 2-нче лакамия боронса призера онтон кине Роман Михайлович Дмитриев берген 3 мәсьәләгә элбәк опытта онтон элбәгы кай хатыгәдер ки бир яшүче Маҗинул Полар учаттар отларга Россия 2 мәсьәләгә онтон Сахар республикатын абсолютный призера олар 2-нче лакка Жақталар отларыгар, кене билен то мастер гөлле хаҗар, олокчуга хамар хәндерке. Билен кине то иккиска өрәк кылатынла хаҗар. Энегеннән дә Лия Плотникованы бехем антенна сәлбәттә помосу көрәп оннан дәкене бу Ирина Шевелюк гытта атындагы бу күчтә ахмаҗылары гытта хәдә кистеренеме манан көрәп оннан кине турсачыда Екатерина Фролова мело хаҗарки, кине студентка болар, өлөхмәтен төрттә, оннан бу бастыгы хадылара, мастер дыга. Декорабы кудук Лия Плотникова, Оксана Икиногарлятык бахаян, Ударсачтын кыя тутан, да бәден командатыгар Котугулу федеральный университетка өшсө кыя галла. Энегеннән дә Оксамыт 5-3-ка. Онлук, хәгәтлән беге Котугулу федеральный университет Егор Петрович Кудрин салаятчылар команданы. Лиетон бейте опыттах болан бу Екатерина Робертовна Фролованы кенетти Екатерина бу хаңды жартынан рекостер. Онон то Лия бейте болаты бу арбитриде турар Яны Юрьевна Захаровага жарыктанар. Яны Юрьевна Захарова боланы бу Котугулу федеральный университетке кене Караңарда жарыктыр. Бу каннике хылга голуста харлактык үлелихидер. Яны Юрьевна олы бейте боллаганы бу Маҗнылар деге гетре болар кене генә Сандр Захаров бу билген буланы бу мастардыгы кинеме олуста харлактык бейте бу Котугулу федеральный университетке бу кине студентлер жарыктыр. Оны тагына кинетен бу беге ме бу мастардыгы кине беге ученый бу булар кине бу мастардыгы кандидатская комиссия хубута. Onun bulatın bu yani yürümden onunla Alexander Zakharov Majını jege getirip oldular. De bilgin bir heka tağıstılar. Batas onunla Moksol komandaları. De görüqayın Daniel de initerdi bu
Батас командатан таккан кишәре турар. Данил Моисеев оттан бихи мантык кеһә көрөкпүт. О, да Батас командада улус күстәх, окудугыта Дмитрий Савин, андыды чемпиона, Александр Пшенников республика призера Гарис Движков, Владимир Федоров, 15 килодагын ойнорун касаты гөлләк кыттылага. Онна андыды чемпионкада Наталья Черноградская, онна Сардана Андреева. Отто жабын мақсолдары бәйт қарқыты көрөтөрөт. Иван Никифоров, Иван Болтунов, Семен Онуфриев быйылгы, Матвей Дегтярев биригин кайылага, Петр Сергеев, Михаил Гоголяп, онотон бу Анна Пермякова, онна Саина Сивсева. Дера көрөкка хадда киси оларын, оттон механавар бу кихи тохо көрөман батастары фаворитті күдді көрөр. Огаман де мақсаулы білейін атаны қомынан тақсаннар декенлер қаянаны көйерді кисияқтары, онын де көрөккайын. Ол интернет киси, онотон бұл составтағы кенерігер звездалар балар. Онно, iki tütten iki звездалар балар. Ната кираган датан Наталья Черноградская гылан көрөккайында. Данил Савинов кылы. Савин Дмитрий Савин гылан көрөккайын. Онтон мақсауларлан көрдөкканы бу аспыт. Хәтті 15 килога абсолютын чемпион бейтіне кілен тұрыр. Мана Семен Онуфриев оты бейін 2 кейттен чемпион атын сүгін тұрыр. Онан болаты бұл Семен Онуфриев республика бастың мажыларын бартын торатан кені аспысыға әтті 15 килиадылы Федор Матвеевич Дегтярев атынан Сақыр республикадан бастың мажылаты абсолютын чемпион атын ұлан тұрдақ. Дәрі Дмитрий Савин, егінетер Томпо, дәбір күштәқ. Мажин татағыста керес қалжайттан төрітті ақыны 1915 жыллағы күн сірін көрбіті болар. Оны тәкені білген тренерінен үлілі хеджер модун спортивный комплексқа бәдеттен Сақар республиканың спорттың мастера, Российская Федерация спорттың мастера, Нұрыттар 2 арнана кластағы спорт мастера үлілі хеджер ке республика мен білер білен 2 түгілдақ қиылаға, о хәтті шүрбі 1 жыллаққа Россия чемпионатының 2 түгілдақ қиылаға, онаттан аңды дөкі бағын қасты түгілдақ қиылаға. Onun da körökayın Dmitry Savin Sakar Respublika'nın bir tığı hacar macını suluğa olar. Roha metr hatta 14 onna yahana 6 onağız. O da bu 6 kiloga bak kileni tüheren ereyi muğu körö hacarın elbette qaraqpıdan körbüdüm. Onu da kinin tartağısta Ivan Nikiforov. Kotogulu Linge Federalny Universitet studiyana etkiska yörek qıhtınla hacar. Bәтөтті күміс мас үш мәстелаға. О, Дмитрий Савин'e класс ата класса. Дмитрий Савин'den atan kene bu majını bıhıtnan tahama ulus üddük. Kene ulatan bu toğpar. Barı tütünen barıtından kene tarbağa da tutar. Kene köyünen de kutur bu. Kene bu toğpar bıçınlara var. Repeti bolan. Kaya var majını gıttı. Tenget kişsen. Otan delega dağında kene andı dukuban kahayna buludu. Ото бу тортон оннан көрдөк Иван Никифоров будан кыра күдүктө. Яхана даганы кыра болта хаддара агыс 9 кило балыс яханнан намчы күрдүк. Оны бу Иван Никифоров бәте мәханас мастерды госколд нитилачта. Ола туме албагатар булла. Оннук. Бу ябарда ок Дмитрий Савинде. Бу яханан улган бола. Иван Никифоров оттан эме бетин олус кыхта хытча тогуныма кене бу билинги тургунан манна кене яханан эпетеспет. Оннук. Яхана рикра болан сабриттарар. Onun da Batas спортивный клуб 2 бастығы кайдың сұрынна Ақсаны бір нолға болла. Білгенде әтті 15 килляға жөндіргі Александр Пешенников таққар. Онына кене отыры Иван Болтунов. Де бұл уолтыр бәбелерін күтті әлбәтті қапсыз бұттарын көрбетім. Ара-бара кейсәтшілер. Бұл Александр Пешенников республика бүйк күшті амажыныта кене әтті 16-15 килляға кейсері плана Иван Болтунов. Бұлың ола жақарда кейсерін көріп бүт. Иван Болтунов оттон 1915 жылдақ түрек бәті оттон үдік вераға бүтерен білеген МЧСК бағарнығынан үлі қамсы ғыджар кейі республика призері олар. Оннаттон мас мәқәлі кес мәсләқ, күміс маска үш мәсләқ, оннаттон бұл дәгеттер арағанай бұл дығын ойныларын отборғары мекіттен көрбіті әлбәтті кейсәтші. Александр Пешенников тені 2 республика призері олар. Оннаттон Россия үш мәсләға. Оннаттон Қада кім қайда? Александр Пшенников. Көбікі қалып. Александр Пшенников оттан қада құддық әттіғын сүйінаған кене қада құддық оттан кейстерін атағылан қапсығырын көребет. Оннатта бұқатлаған көрдік бұтын Александр Пшенников олығы жүйдік маған тура тұрдан ұлла. Оннатта Ақсаны білін оға бәдін туатығырын орда. Александр Пшенников оттан қандық бағарап көртейінде кегетер ке. Кене ұғыта, кене настройката, оннаттан кене ұғыта тағы тардылара әлбәқ құрат кені кергедер.
Онно. Саны Пшенниковты беги республика лидери олар. Кинеттон хеттон килега бу республикага наркисятчы. Онутон бегат билет хеттон килега кадакта худу беги ажырга мажылы бут бары аллары. Онутон ким бастыра олар билдәште оларын табы канниге хылларга иннин бебека хаҗараттан Сергей Константинов була хеттон килега. Онно Сергей Константинов отто билен кыжык олог шөдүк кисер кини билген Сахавд республикатын бир хамили. Ахада Александр Пшенников манна хадара Иван Болтунов Лухан Торсуна оңро яханабытым огаманде көрөбүкүдүк Александр Пшенников 2-90-нан бая тутан Батас командатыгар өссө 2 кыйна алды. Нигенан де Батас командата моксоголору 2-90-нан эрелетик бая тутан я. Онно Александр Пшенникове баттан бу саңа жыллар өрбүллер өрөбөккө жарыгын тигин быспакка Кеграр баралар дия. Туда барагалар мастады көрүнгөттөн бу көрүн биллер бу көрүнгө хаятадаган күннөтен неделе оңро булаңын хаятадаган оңрор жарытына булыкына эм бу постоянно форма хадер була. Дәре билген балаһанны көннәре тагыста моксол командасынан көк мунуктан Семен Онуфриев тобу мастады бир чагылы хаҗар каника хылларга сулуга денете канада киноттон бәдә усалдан мастадыдын осколтын итилләчидә киноттон улхан мажынлар сыҗаннатын төртә кине төрпүт иете эмете улхан мажыны олар бәдәтон быйыл кине аспысылга болар булады хаңа жылынына Федор Матвеевич Дегтярев береген 15 километрге дери Ардарханатын кахайны олар Саха Республикатын спордун мастера, онотон республика призера. Када! О, када онна. Семен Онуфриев Лухан Батык кепсен кепстүү пулах ол. Топулла. Дена хадара Кепсил ромот. Варгама киши болон қалла, отыртон 2-3 стой класслар. Отто кене утырсачыта Гарис Движков. Гарис Движков эме республика 2 призера олар. Россия чаттарын кыйлага. Онотон Саха Республикатын чаттарын 2 үстүгүллах чемпионы болтак. Онто Гарис Движков эме эрки болла. Кенеттон кыгын олла. Дегенче 2 хыллах ол. Шүббедин тоолла. Онотон буутнете бухан шехинете сетен. Де билген хамы кисер кемегер хаджа. Оннук. Онан булата бастыки ситүмүнөн Гарис Изишкоп 1-0. Онны бихете катлааны көрбөкө калды те. Арахаттан хабы кисеген төкөдөрөлөр улук тукадда болбутун. Дера Гарис Изишкоп болок тебистенги киселер оны такаддар баһаякты курдук. Семен Онуфриев хиттен оттон олу шүдди кисерин билебит стойкалан көрөр тоору хамматылыр оннотон Жөргөдүр стойка Аксан Неби бирге Семен Онуфриев Аксан Неби бирге көрөкпөт Семен Онуфриев отто хотортагатара Сокол Кахайна болбута квадроцикл унта Сергей Окка хаджарын олус сөбүлүр болу Монтанеде кене усалдан сирин отун бахта тахете хүлдөрө болу унаттан албахта бултоого Семен Онуфриев 2 кирсиге Семен Онуфриев кене бейтин бу бастыгын кудук кирсибете бастыга кене олус эрелектик кыймен дахутын Гарис Изишкоп ондук болан бербете кенеттен утыры стойкатыга утыры тахан кенеме махым бастыгы махабетер бутан оты киске кене бетен кетенен мананан улус бу грамотныдык экисе тоха киристе. Көрөрген ади бу ке карагар брагаллар десемен бу Федор Матвеевич Дегтярев биригер тон Ардаханатын кахайны болар албак келенче бите көстөр бу билин көрдөк бүтүн аллах будан абилүтте яханнан аддары тутунда торутун көрдөк кагуун ишин келе бар бала та хаңа жылыттан албак кене яханын тахарар онтон Семен Онуфриев механавар ухабата болу хатта 15 килога агон 15 килога хоторга менен таксары болу кинетон рохода анулуха небет метр агон 4 см бу хатта 15 килога бир хамы ухун үдүгүн октак мажынан биллерде ону плай төнөнүн үдүн октак булаканы бетен этен ханы сени хим бир ону кепеттер онан хим бир яханы хим бир сыя такармы ото Гарис Юшкоп да элита бу сары хога хараманны гыттан бу көстөн билден барда бу Гарис Юшкоп оттан кенеге кемнерге эржоннуга таккан арыйдаганы чугуя хыртта билген отто кине ычат ки болан бүттө негенен эржоннуга таккан билген бәдин көдөрөгөр хамыттан бу эппетестер кемнер сылыттан кайыптан Семен Онуфриев кудук улухан мажыны кайдахаттан сылын багараттан кайытын кайыга кынаттанан таккан бара турукка кулагын оннук онон де бу Аксан бирге дебилин үз тыңахана кирси
Семен Ануфриев это бусыганданный тренера Асен Тастыров да кини бейте мен бар Россия спортын мастера кини бу асетиттен кирсен бу аспысылга андыйта кубок призеры болар. Манчаронлор никите голлак кыйлага. Да. Асен Тастыров. Онтон анра түтер Алексей Агапов болар кини бейте матын түрөттөгө мен бу Бюрлухан мажыны. эдер дагаттан Када. Семен Ануфриев. Да. Акыры бу iki bir санын кыйны теште, онуттан бәлі командалар амманыгы очкону агалда. Саха Республикатын Ардархан атын кахайна билинги тургунан мастердыгы бир чалкы сулуга Семен Ануфриев. Моксол командада. Аксанде 2-1-ге Батас командада бир очко хырдыкта гыйар. Огынан баран билген Моксолтун помоска таккан кисеге Петр Сергеев көк монук онна кенютары кымутан таксыга элбах курати кыйла хотулага Нюрба да көк Нюрба бир чалкы чата малгайтан төрүттак Хотуртагытар Николай Тарский берегер үшөдүк тустан кабет Владимир Федоров боттон Нюрба команды путевка галамара хаджар көңүл тустуга Нюрбалартон көңүл тусту бола Владимир Мастады бола Владимир оннатон мөгөбөрө бола дагана Владимир бардыгар да дегеттер энники идде хаджар боллара не билен кымутан таккан кисенерер. Оннок Нюрбонюргуна Владимир Федоров оттон эттехедебен путевкалаган олорентон бу агыс еркиде ханады. Николай Николаевич Таскер куды булахан чемпионат кылыптыр бу отбор путевкалах күрәхти республика чемпионатыгар путевка агылы бу мененен бетеренен жылы батах ононтон бу Владимир Федоров отекене дегеттер спортсмен боларын оны бергедер. Ото Владимир Федоров бәті Саха Республикатыр спорт мастера, кене қапсағы спорт мастера, онна национальный многоворегаме спорт мастера. Мастер дыхтар халаман турар, мастер дыхтар дағана шүдігі. Ана менен әрчілін ана. Илар болықтақ, о команде Сергея болық ұннанна. Олы шүдік кесір олы өт. Дәрі спорнай, яны Юрена Захарова, дәрі спорнай верер. Хада Сергеев тағаны, бұл Петр Сергеев 2-тігінші ғылақ түрі олы қадәркен ол дедіқі бәке кесі әдер. Кенеттен Чегевкис студияны олар. Илита тага ухуна хаддара бу сиhe өндө онутон уннаннан кисере Максим Марковы санатанылды. Максим Марков Манчарон юлырыгар Семен Готовсуздун киселер олдурун көрдүк. Ну көрдүк. Шоба кетенче тогусуллаха билүү Манчары тегер Семен Готовсуз уна Максим Марков. Көрөтү бер тахаметтин анна хонна хамы жерешне капсыгытын обайдар көдөрүн турда. Анны агон кигиле. Дәрә киши барда Сергеев әмәте бу тутар тарбактан кисер улы бит. Онотон хаддара. Дәрә 1-0, 0-1-ге. Петр Сергеев. Ол Чемки студияна бу быгыта тахата ологчугай бәтнтон тренерттан Асена Тастыровтан төбө бит төбө өндөш. Онуттан 95 килога була теңгартагана жа бәкки ханын ер ол эме көчтөнөр дене технада. Ону Петр Сергеев сарай карага турбут башта кеситер ари дагнатын эте билем бетер эрел кидде быгылах мен амбастан бу Владимир Федоров көдөхана тута эдер оған бир гархан булай. Онун текенен бу 2 төймө кагада кисерен дибилин көрөп билетен көрөп онун эрел караган олуруда будан Сергей Сибикудов, Эрик Юскевич. Отто күнні көрәтшілер манна залыға бар жоннор үкшілері маскыла қыджалар. Бұл көрәтті әті қыбытары олаттар, мажынылар, маскылар, ұстанлар, қапсығалар. Оттон бары бұл тоқ маска, антисептик, бары таварден Öşübde әтеқынады. Дәрі яны Юрена Захарова, Россия мастера, Саха Республикатын спордың мастера білген сөйістогу әтчайен білдеріға, қапсығыны сағалыға, оныттан уолттар тұтуған кейстен барықтара. Дәрі Владимир Федоров, Петр Сергеев, қада, Петр Сергеев бұтар. Адағанан сыға өктенен кебісті. Оныттан Владимир Федоров күддік. Взрывной күштәқи. Оныттан бардың торытадан ұлла. Кейтен эметлох бәтіне түтігі арағалан кешті. Оқ, бұл кубик пыт помостағыттан баран қалла, помостағыттан бара түгенігер манна қос бірғығы болуға білгенде кем ехіттен ұлар өте. Мен ауыты бір кай бұттара Владимир Федоров біліне мехиттен ұлар болу. Көрек қайын. Владимир Федоров отадығын ойныларғар күттарығар мастадығы өтін кене бір хамы өттін очко астаңас берер көріңі олар кенеға. Оныттан
Мажынлар ортолоргор кидеганы арыйдаганы кене иккис күлікке баран қалар. Оңға маранда Владимир Федоров ана менен мастадыгынан жартынан нағына механа бар де Владимирга кистерге ортуғы барта бар. Күхе бар. Тоғыты түйі олардың ұшылайта қазырыной қачты олар алығы шөйдер. Уын тыңна гибкай. Онде Владимир Федоров ана менен әрчелінде нағына әме 95 килоға лидер бұрт ортылар бар. Оларынан кебейін сөпті ақи. Bir sıhha hamlani qottoru ondan qazbidi hamlani baratın gören işten analistan sıhha hamlani ormoqanada Anlık da kapsığı ikkis tüyme qatın tevlik mas ortada turadağına Peter Sergeyev hatağın sıhhattan kebeyen Qolturu olmadığını bille aqsan teninden qallı ondan biligin de üz bağırlaq kirsiga kim kayarın körüqpüt Дәрі қапсығы сығалнары тұрар. Уолтер білген керендер шешті оғытта кемістенге тоқ бардарынан барытынан кейсен. Кейсектері Владимир Федоров тұтар, Петр Сергеев тұтар. Бұкіне бәтін ойны тұғар олар, Петр Сергеевтар баға ұрдық-ұрдық. Владимир Федоров ғастан күрді. Олар әнде Петр Сергеев әме. Дәрі мұнна спорнай дем олы. Спорнай. 15 кило оттон Сахар Республикатын лидерынан билинги тургунан хаджар Никитий Федоров Ленскай улугун жачал хайчата манна калан билигин оттон кеникемнерге байбалчының раскай кайтылы хаджар Даниил Майшаев де 15 килога ме олушу киренен билин 105 кило аяхана таккан курдара ханкевисте 15 килоне Унотон Сахар Республикатын өркөмденген лидері Андойду Кайылаға Норотереке ардыларына гласта спорт мастера Байбалчының раскай. Бәріне яғыны 15 кило амантеннеме кисеға демеме бір чәр барыда күрдік тағыста. Бұл Уолтер сырыға үйелінің қауыпы болықтарын сөп қасаме ғыл тұқарықта сыры кәлі ғырыпта бұл мастырдығықтарға, масыреслінлерға оныты білген сыры хоқтем олы амантенне. Тон бір қая бары спортқа Спорт сайдан істәме браволар, уларлар, киреллер, тургутан көрөгөн кая брал бу септе окту сыйга духим бир барыта онтон таксар. Оның кайда пары ханнык биле, кая бар көрөнгөн биле абу сүнүннөн биле ток болачы сикллар олимпиада генереттен инден браволар улаячылар билем бу Петр Сергеев оттон эти чара бар бу тонна тикин чара бар дагана сыры көңүлүнөр эбетер буланын бираз көңүллөбү дагана кини күрөктейтен токтон септе. Ото кыдык Петр Сергеев элита ытыға қанынан бүрілініне торыттан бәді қараңытығыр әме көрбе полықтақыт білін олда қадда кесеревітей бұттан чар барытығар аныскер гирге кесер ариданы ұсты қырған болар онықтан әлбәқ кеге барыда бәкке емелерге полы ұрыны қытты кесі болды ытығын қан барытам анық арыдылан ағас бас болы ғырттаған оттан кесер ұстық бауылы Да Владимир Федоров отакине ужор спортсмен Федоровтар обайдара агата боксага көңүл түстүгө сыры спорттун массадары болалар. Онотон Владимир Федоров Анатолий Байшев жамны кобыретін кайылага силовой экстрим сакайригер онотаханан бу ыччатыгын чемпиона дыгын оңжудун касы төгүллак кайылага бүлүү батырын өрүн көмүс бережора. Отто Владимир Федоров кеме хаддак кыйбытын манна өбүлүттен кашатак бүтүнө бүйүбүгүн бүппөппит. Онотон Уолтер капсыларын сырдатыбыт, хадда киси боларын жасарыны каттебит, кисини сагылыбыт. Хадда боларын көрөк кайын. Петр Сергеев тагановтон бу быгыт хатынын оңонон өстөрү үдүк көстөр торттун көрдөккө. Элита хунатага хун. Оннук сие хун, Ти барыта кинеха тоошто бетер. Сөрөтти. Жара Блинк Петр Сергеев үлелир. Кине такылылырар бу. Көрөн кебен. Ок, маспу демеде 110 градустан лаппа эргийде. Петр Сергеев де 2-90 бахай тутта дем болла. Владимир Федоров махай эриде ен манна
Кыйыш көтін берді. Әттілер. Марым әме иккен сәрәтелектер, тоннан білен чөпчі бір кеға сәрәте берен надар, бетір болейнете руководитель помоста Керечайна Николаева Владимир Федоровка сәрәте берді. Онны. Дәрі Алексей Гапа, блин, протез беренер, там, блин, главный судья Петр Валентинович Колодезников көріва аталағаны. Отто бу протез бериге хаз бидиме көрге мен биле бинен бу күрөттәчү мунду гуттан качы корулнаны бидер протез коройди. Суматы да хане онна гинан. Ото не буллана там бу Российская Федерация быспыт туга бар, трио бар. Онно булла там 5 меяктен. Катлаганы көрөрдө кемери биди Геннадий оттан бу мастырдыгы лехадир ки мастырдыгы федерациянын президенти билер баулан. Ким бравын каспитин. Манна кулбура ваван хаддата рекага хокуду көрөлөр. Ото не Керешай Николаев амбастан биле кене бу саннытынан тебелик мас бастан тары битен эпипонсеп. Бастыгынан дарыдык. Бравлоуд инна хаддага ите бу помоска сандыгынан тарыдын даганы Помоска бу да тебелик маскан сандыгынан тарыдын даганы онда котурбунан агыла. Көпсө. Дәрі көрі бүкілді күттін көдділер, онната Петр Сергеевка күйіні бәділер, ол көмгәді Владимир Федоров илейден чәрін көрдір олырыр. Бразка тиен. Дә оны білген 95 кіліні ағарық түйір әр жонларға қапсыға тақсықтары. Ақсамы де кекеге олды? Дәрі? Ақсаны кекеге олды үшті? Әр жонға бағырылақ. Данил Майшаев, мастардығыме бір сұлыға олды, бұғанікі ғылға нүрбатчата Данил Майшаеветтің көйір қотор әлбақта қапсығар, оның тонар педестал үрдігіктерлерігер таққан тұрар. Пенеттон 105 килоға Сақауд Республикатын бір лидері олар. Оның кенеуторы Михаил Гоголев. Михаил Гоголев үмітті олы ғота дене текінада бәдің кемегар кене әлбақта кешуді. Онытын бұл мастардығы фанаттарыттан, бұл мастардығыны білер жонтаны таққана хамай бір де айылғылақ кейен. Атылар, онытын айылғатта мастардығыға бір кейен кәпсилер. Оны да білейін көріп бүт Михаил Хаддақ кейстерін. Оты күджік Михаил Гоголев олох тух самуанис кудук болбут олох этесин олох бастар онотон же тухтар ирекбистер бар булашлар бут onu кудук болбут жо татуировка олотон Михаил Гоголев он Данил Моисеев танаспыт сыллагами Федор Матвеевич Дегтярев атынан Бейгир Республика вот Муңутур кайлагын Кайылағы олар, онан болатын, онна кейін дұры Михаил Гоголев. Михаил Гоголевтің республика қасты олар президері олар. Бұл олтар серек көшті хажуыттара, бітеген Данил Моисеев бағай тұпыта, бұл модун кубагар бұлырын еме кесеуттара, онаты Данил Моисеев еме қайбыта, Михаил Гоголевы, онды білейін, көрек қайын қадда боларын, Михаил Гоголев оттан бәті ұсалдан бір Кықтақ ману болар, онтан Данил Моисеев Нюрбон Юргуна. Барда, Данил Моисеев, қада, Михаил Гоголев. Жана, олық зырыф басы бар кейті. Бұл манның де олақтар бар боланлар масадығы өт үйіне хайынна. Манның олақтар бар боланлар де көрәчі масадығыға кәрі тұрар, әлбі тұрар. Онаттан білген де Ким Михаил Гоголев көйір туған тювенер. Моқсағол соғытчу де 280-нан таққан кәлия. О гомаде Данил Моисеевтен. Данил Моисеев оттон нербі әдет ұлуыр бар кейті. Генеттон піңағына кейсілерге әлбәтті қоттыр бұтынары бәтті көйбі поқта. Невелейін Данил Моисеев қомылдан таққан де иккес түйінаққа қайдақ туғы кейстерін білін көрек бүт. Ленсігі ұтылы бұт республика чемпионатыға Данил Моисеев ағуын келіға яғын түйері әжуыта. Онаттан 200 граммадан түйер бөкі тоғуын келі атақ қамыран хасыңы күнігер финалға тақылды. Тоғуынға кейін түйер біта. Оны 105-ке Дмитрий... Олы нені өмені ғыта. Онтан де анысқы ғылығар тоғуынға тан түйер бөкі наман 105-ке таққан еме Дмитрий Попов күтті деме кейстер.
Дмитрий Попов Тулинскийге финалга таксыга ду финалга деди. Бу чөпчө дөппен атак 2-1-ге кисибитер. Кытанак кисиде. Барда, жара Михаил Гоголев тутта эде бырыга. Олық күшке тул бардан кисалар олар болтар. Михаил Гоголев теге мас бары құрдық. Михаил Гоголев! Қайда? Аспысыллага республика Муңутур кайылаган Михаил Гоголев 2-90 кыйны этиһен. Михаил Гоголев. Моксогол клубка бир бахарла Онна Ашкона алан 3-2 онда. Михаил Гоголев жа туын атылығы жар. Мас Дара Моксогол попмон атылығы жар. Тебелик ма. Онны туыл олық турукка керен қаббыт. Михаил Гоголев аттан бейі кайытын адылы қайын. Усалдан жа жоғынағы чата Моксогол клубка жа Нарлах кыйына қалда бұл. Тоқ барынан тардан Михаил Гоголев жа үш кыйына ағылан ақсан үскіге Моксогол клуб туғатығар болды. Жана Аллах атындық таққан кәлі манна білген жа қығым ұнтан кереға андыды чемпиона Манчарон оларын 2-ші оң хатта, оны 2-ші шүбе бей кайылаға Сақа Республикадың 2-ші оң хатта, 2-ші оң асы, 2-ші оң тоғысы, 2-ші шүбе, оны 2-ші шүбе бір кайылаға. Ағын бара тұру қайып. Онық, андойду 2-ші оң ағыз кайылаға, андойду кубағын қас төтігілләқ кайылаға, Европа қас төтігілләқ кайылаға, Норотар 2 ардынадана кластағы спорт мастера Наталья Чанныграская егінетер кығымынтан тағыста, оны кіне ұтара таққан Тебелик Москва. Олардан кебеште помощь отутуар тағыста Анна Пермякова. Анна Пермякова тәнеме мастerdыға спорт мастері кандидат. Оны Сақа Республикадың 2-ші шүбе бейхіллақ призері ола. Оны тағынан күміс мас әме призері. Онынтан кәнеге ғылық әме әбілден әр. Кәрін ар бола. Наталья Ченеграская янтон. Бұл мастerdыгыны кәрітіп тағаны сығынан бары бәккейен білер кейгет. Наталья Ченеградская этан Алексей Каджарыттанар, ононтон билейм манна кене Батас клубка үхіс башкуны ағалары сарбаға хоқ, онан билейн яқсан үсіскі олу. Оны да білеген бүтәк кесіге кәрін артып бұд. Бүтәк бұғарылақ кесіне Сардан де. Андреева, ona Саина Седалишева, Саина Сивсева білінгетінен. Бүтәкіне кесіп, оқ, де Наталья Ченеградская олыға бұтайды күліләті, онына маған туғыртатынылы 2090-ның күйен Наталья Ченеградская бәдің қамантығыр. Батас командыгар үз кайын ағалла оннақ самыт үшішке. Донан Батас онна bu Moksogol klublar ikkedilerge atan kim dağın atan bu iki üst-üste kiseden min hani bir baqtawda olu Batastar kayıllar Batastar liderdi dine bakaytin istibit ondan bilen üst-üste olandır. Kurati Хараманы гыта Батас это Дмитрий Савет, Александр Пшенников, Владимир Федоров, Данил Моисеев, Гарис Дюшков. Бу бартыттан улухан доктор була, сулустар була. Onun таханан Наталья Ченеградская. Абыдай күчтак составы. Абыттара о команда билен аксам үчүскө бу кубокте манан интерене Моксоголорго деп билген Саина Сивсева кидде. Бу Саина Сивсева мелок күчкәрнер бу тактар. Саина Сивсева это эме биллер көстөр мажыны утболар кинеттон Манчаронлорын кидегенче бибе лах призер кыта болар. Бу Саина Сивсева үлгир яхан дагнары олгон кудда Сандер 0-1-ге 1-0-га. Саина Сивсева олог шөдү күлләтә, уны текене биленге тургунан бәдин командалар олог кыйы ошкотна кылан да командалар өргө ягылышып. Онтон да Сардана Андреева кине Саха Российская Федерация спортун мастера олар Россия Калуга атылы чемпионатын 3 местелеге, онтан текене Кубок Кавказа бастыгы месле. Киденче шүбе хыллакка, онон да Семен Агапов, Алексей Агапов эме бир тахамы эрнер кәрәң аралла ди бу ягында. Ике дана ата хола кыгыттар, кыгытта бут атры дагана керанарын Сардан оны сайына. Сакалы жебат хилдерн онто биги хакарын керек олары батаманны хакылы ата болатынны. Истерге дана аттыгы даны жебу. Саина Сивсева 1995 жылда кайып планы кинотур сачыда Сардан Андреева 95 жылда төрөк. Онон да Хамилтон Мугутан кисер хастыры хыжаллар, ото Екатерина Белюская, Туяра Орлова, кинлертон отуттарын лаппа ахым барындар. Анда дуга билүүт. Мажынлар болалар. Дере улус быһарыла. Жара барда Андреева да билеген үлелер ортодуттан тахаттан улан да билен кине махан олох суйла балханья тутахтар маспут да Олуйда ем болла. Олуйу бар ден. Атымен көрөбүнөн мен хадар олуйу бар кудук эте. Онон да билет. Судья вот Андреева Бастыга Андреева серети берер. Бу серети мелус Әлбәгә баһарын берен калын сеп, баһары хәрәти булган сеп.
Отон Сайына Сивцева Манчаронларын призерен өсүбидде. Этеханада кини билим боргонга үллиге жаруну текини Иван Котовсапка үйнен сайдан. Иван Котовсап телевизорны көрөне мен ханавар. Юрнашсын ардли бохта гона сенсация. Көрөн кебенде. Бадас епит моксолдор батахаттын 2-3-90-нан бая тудан көсле. Жонон Асян Тастыровый гаддилибет кини бу клуба Батас кодук бу лидер клуба каян инникер латы хаддыларлар. Отон мин бу манна бәм бу анализтан көрөр эполак бутун хап. Батас моксолтон отон Михаил Гоголев олох белетен тек хап оното бу Сайына Сивцеваны этеханада. Онотон Петр Сергеев, бу Владимир Федоров гайдай. Битти сенсация. Бу үс мажинатон эбеон дулар. Оното бу Сайына Сивцева гаде бу кенегетен лаппа кине жарыктагын кине лаппа бу мастадыгынан да бу кенеге утумнакта жарыктаган көдөддө. Онотон бу моксол клубтары өсөтүлдө эгадилан кебекен кине тенникиге релакты кадылатылар. Нон кине кыйдики бир эме кадын ороннор релактык бардылар. Жана билен бейха салгы аныскы команда клубта бут кидилер. Жара окудук оттон эги инитер бу модун командата Турар окудук оттон Егор Слепцов, Евгений Удин, Асарел Антонов, Николай Тикаянов 95 килина харюктәвит ол хатыртадыр. 15 килага яһын төрә жара бу бар харакпар Светлана Михайлова, уна Светлана Молокова. Кириллер онтон жа Кутгулу Линги федеральный университет командатан Константин Кычкин, Илья Чемезев, Евгений Тигар, Семен Атаков, Никита Татаринов, бу звездная команда Дмитрий Макеев, Евгений Тердебутакан Турар, Мира Павлова, уна Лия Плотникова. Тобу Кутгулу Линги федеральный университет командата бу инина кыйы өрөгөйүн билбите кинеттон олоң шүдүк утурсаачылар неме эрлатик кыян жа бик кыйла хадда онтон жа бу модун командата маннеге гилге кыйнан бута Командалар бебелерин агадыларлар онотон буграктыге белере шүдүк кисиек битеннетен мектетилер нетилер. Онно. Дере билген модун командатан 6-15 килла Эржонуга таксыга Егор Слепцов оттон. Бәтә. Аллах хәдер кихе олар киринче 4 сыллах төрө онага хыгар хәддә. Механа варты онтеден онага толалык поктах, онда кино турсачта Константин Кычкин боттон. Константин Кычкин боттан төрүтә. Марны меттон кине хадда куду кавсыз пытын көрбөппөт кинеттон улус касыгы толла кыйлага олар онотон кенегелерге эме нар улус чүдү капсыгар кылмычу жабу лидердергиттаме оңа хансту тугар кие олар. Бәди караңгыты көрөгөт Можетиге агруппа. Модун монда Кутгулу Линги федеральный университет командалары. Кутгулу Линги федеральный университет. Жаре күйөк минуттан Константин Кышкин, онутары Егор Слепцов. Жаре онама бу икки мажынаттан кайылар удукы геймбола командата марын модуннар сынямыттыра, онунтан геймбола команда рейдаганы. Онтон манна миараханы тогойтар гортон разминкалан кирелеригер бу икки кишигеме тынарлынча. Онтон Константин Кышкин марын маннеге гига Николай Винокуровка экен осаннан котто будай планы деп билген кене када кисерин көрөкпүт Егор Слепцов утары онон да эме интерегиней капсыгы болара боло эмит бейик бүтөбүт. Дера барда Девлет маса ототугар мас о када бо көрөбүкүдүк хымунуктан Егор Слепцов да он астах он телахо касачылын баятутта маннеге махан туратарданылла кине утарсачыдаттан Константин Кычкин 6 хым утарсачыттан ага хастах ага кихи болар онон да билен кис-кислере киреттер бу кисигенеттен да андыдыме бир чалкай сулуга андыды бир чалкай мажыныта Евгений Удин кирега оны текене туры Илья Чемезев такандар капсыгатара Марын Кутгулу Линги федеральный университет командата бу Дулур спортивный клубы бая тупута өйдү болтакыт эрлатик кайбыдайы. Онон текене билем бу модундары гыяр түгенер эрлактык агруппаттан
Иннен деге финал деге яныр. Бастан тақсыға я. Онно. Бүгін нәбәннектір 15 келі мачыналар. Евгений Удин, Онан Илья дегенеге Чемизов. хаз бидди очко, хаз бидди киси олыс бағарлақ. Болуға. Дәрі кышкинді Слепсопту, Модонду, Хотугулу линги федеральный университетту. Онно. Ләрі білейін, судья чайын білдерді дағыны қапсығы өт. Сағаланыға барда. Иши барда. Слепцов Егор. Егор 2-0. Слепсоп. Команды бастыш күн алда Модондар Егор Слепцов. бастығы олыс бағарлақ. Мастарын ұлылар. Амныға оннан Онан дебілейін 2 тамас келері харба хукумыз. Помоска Онна ылғалар қота білейін кімдерге 15 келі яғында мачыналар. қапсыға тақсыға. Кығымындықтан Евгений Окудук. Удин, Евгений Күйіқұндықтан Удин. Илья Чемизов. Онна кенетора тақсыға. Илья Чемизов. Илья Чемизов оттон марын утырсатчыдын Василий Серемянникова оло қарылатық бахай тупута. Ота Евгений Удиннен бихе барыме бәккейен билер бол болар. Деген ади капсара Евгений туғынан. Тоқ сетейлердағай көрәшілігі ғырдадыр. Евгений Удин тәмбеті бұғырдағаттан мастадыынан үліхүйен, мастадыынан ұлыстаптан бұғырына жаттан бұта, кенетін оғырдағаттан мастадыйты сетихет олақ мұғыры оқ, тута ұлақан жаңа кеседі мекіне. Андыды чемпионы бұта кенетін аматтан түріттәқ, білеген болған бұл бағылай манчаратынан спорт сақат үріккерінден сайынарар кейінгәме мастадыйынан, мастадыйты тренерінен өлелер. Онан білген бұл әдәрдер әме мастадый тренерін Кирен әлелер ол ұлыс қайға боллақ. Онан дебілейін бұл Евгений Удин. Бұл, көрі. Қада, Илья Чемизов. Илья Чемизов бұттын мағарын әтін ғабыдың геннадий оттын. Бұл олық лидердігі лаппа чуғаға марағын жеркеге нарыттын кене олық чуғағадыр. Чуғаға нехер, оны түкене Семенников бірігін қиылаға, оны күміс мас бірігін финалиға. Onun da İlyas Çemizov'u körüyor kayın. Hılta hılı bilden eher. Oğluttun Montanya üstü güçke billiğe. Kini tığınçı 996 hıllakı günserin. Körbüte Gornay Uluhugar. Onutun Mançara onu tuğar. Bol kıttan. Kıttı utar arıttın. Eme kılmütçü. Bilişten mistara. Gitmeden. Ondan. Aksan bir nolga. Batas komanda gösterdi. Cihat Oğuz'tan. Ogumani Евгений Удиннен Евгений Удин bu olutun tuğ kaçta olarak güçtağıdan Jonlar elbette bu prosper ola kinton bu hırda hatta uluhan majınıga da maginavat kini bulçunlara da tıga hacıvatten elbette gektik görür boğta ondan bu Евгений Удин kini de nadlaha komullar kini nadlaha kadar tora haman berer evder mahan gaz tena bahada şüddü goңрор stoy kalır dağını то bir virtuos majında. Kenton yahanga urutton 6-10 kilo kisar, 6-15 kilo kisar yapılabiliyor bu. Hatta 15 kilo takan kisar diyorlar, hatta 15 kilo kine lappa üçüncü kapsa haça. Tabii kini 6-15'ten hatta 10 kilo taksıvda. Onların tabii hatta 10 kiloga. Bu. Evgeny Udin, Allah çocukça. Hatta 10 kilodan hatta 10 kiloga liderlere baktır. Olimpiyatı kini Respublika hatta 10 kiloga mesleğlik. Onun temel kini hatta 10 kiloga sığılın sorgun sidere bu diyen. Hatta Respublika hatta 10 kiloga şudur sanana harıkanada Sergey Konstantinov Sakhavdi Respublikadan bilinen turgundan bir hamaytan lideri olar. Stanislav Ivanov hatta ondan bilinen ağoğunga takkan liderdi hıcar urututtan hatta 10 kilo bir hamı küçtah yaham bolar etafnasi Platonov Anlık. Onu da hatta Gennady Borisov elbaktar bula şu var. hatta 10 kiloga hatta 10 Asien arastırıvında var. Asien arastırıvında Mançaron var. İkili gollar. İki dolar kıyılağı. Ondan Asien ağoğun kiloga bu asıl Mançarı kıybıda yapılana bilgimin bədin gıtta kapşıda cüzüm ondan bədətlərin hatta 15 kilo kise Montanya hatta 15 kilo bu выездной болан да ураттан күнүгөрөчө хатына хароо hatta 15 kilo сака эхригерре барта Россия чемпионата андыды чемпионата hatta 15 kilo ытылып атат онто билингеттен ытылар болан да олтарга оло таңара белага болдуга Onu 6-15 onu hatta 15 kilo hoğata. Onu bu ringitten Бастан Всероссийская федерация келебет, он говорит, это международная федерация мигелерде, олейм было, это блин, бу 6-15 кило
официально кейді, онда білен спортсменер кинеге улус табыгастақ була. Элбек килен үлбекке бәдерін яндырыр кеселер булар. Онон же билеген уолтар үс бахарылах түймәктері керелі. Бұл команда кәнеттен кенек кеселер. Біте үтті? Күнді көрәшті орта хасын өйін, онтон ол күн хасынығыр әмеде. Кесіне кеселері көрәшпет. Оқ, Евгений Удин, стойкалата, оны тұқыры бүкіндік 2-1 ақсанан. Әрілләқ кәнетесті Евгений Удин. Модун командығыр 2 кайыны ағалла. Ақсан де 2 олға модунлар олық арыдаттық чорбойын ехеллер. Қатлағаны көрәбет, қатлағаны көрдіқ Евгений Удин Образцов показательный бұл стойканы көндірді. Бұл стойкада кенеге адағаны келдері қойып, олау шүйдік ұлан бұл корпуғынан үлілән, атағынан тәбінен, илейдінен тардан бұл кырғылы кенетен Евгений Удин 2-90-ын орын бәдің команда әркес кайын ағалла. Дәрі білген 15 килоға помоскы таққан қапсығықтары ол көдік оттан Жылыстан Деллоқап модун командада кылмыннык онна кене утары Котугулу илинге Федеральный университеттен республика 15 километр гедери кайылага Семен Атакап Семен Атакап боттон Россия призеры олар Россия кайылага Сахар республикатын спорттун мастера онуттан действующий Сахар республикатын кайылага оны действующий Россия чемпионы не тербик yok мынтолар олар кине кайылары бардын 15 километр дисплей планы билим бу 15 километр хан капсалар Оқада Жылыстан Делдоқа. Bir сенсация ден әтеққа Жылыстан Делдоқа боттон. Тұрсачыттан bir хыл аға кенеттон білгенеттон Жүгіскөй корат призоры олар, онеттон Лухан дәхәкім біреген үйіс мәстіліға, оны тағын оттон кене атындағын көртелерге мәстілігер, көйер, қотор. Сақа республикатын спорттың мастера, кене Российской Федерация спорттың мастера станова тягыға. Негінен де бұл Жылыстан Делдоқап мантаніне мастердығын әмешудік кештері болу еханы ол. Жырынан сойтчу Жылыстан Делдоқап бастығы мағабиятер құрында, онын де білген 2 түймеқі Семен Атакап білген сыйғатын қатылы оқтақ де білген көрек бүт. Онны көті білен, екі кишілері кереттер өтті. Семен Атакап өте бәті ұқсан қаддары берін көсті. Онытын Семен Атакап бір хамы күшек стилях мажыныдан білдер. Кені қағаннаны кәті хаманахан күшіне мөрін өлі. Улахан болын, қыра болын, отырсатшылық үштақ болын, мөлтақ болын, барлығын олық маннық дестуші. Олық аңардасты керін тоғыты қайда түйден кеге олар. Онытын білен Жылыстан Делдоқовқа сәребей обырғы тос қойды. Кені білгенде маған қантынларын бәйті білеға. Оннук ханан нөмлейінде Семен Атакап көдді бұғырыға кені қомылдан кейден бейді сыйын оған баққа олыс түргенлік онына. Балғанетін көндерін көбісті, бастығы маға бер біден ұттан Қаталағаны көдді өтінің бұл тоқта сыйға тоғы кені қомылдан кейден еккес маған олыс түргенлік соғынна. Дәрі білген ұттан İkiz, üç kişiler erkirler oltar. Oton Семен Атакап марын маннаги эргерге отырсачтын Алишер Куприяновы мекин оксанын бая тупута быгырыга жаксаныра бирге Жылыстан Делдоқап бала эме улухан турсыны оңора хыжар. Сыры хуга хаддара көргө жева уланга урут бастан сыры киреригерде тугу кетелери бу хадда балыгыны ден олтыр шо бадык сарбактыргар эрен кебе хачылар мастарын онтон билин бу Hıgınya xillerinin keseller. Bılıgılı. Onu sarı etten çertten bıhıqta olgun amaten bir sarı tarbaq tutağınır olus kömülher. Olehim bu sarı gibini gentten kürekteyiler olus keser bulutlara. Jara Семен Атакап aksan bir kiga. Ginajetot Семен Адылан кебе кайын кини байдын командатыгар бастыгы очкуну агылла аксanja 2-1ге билигни туруна модун командата капсыгыны кайынер. Жара билин Сарыл Антонов кыгымуннук 15 килога онна кини туру Никита Татаринов балганын көндөрө кирер билин аксанытон кини теннехтах кинилер отто бу Котугулу Федеральный университет мажынлары бу Никита Татариновка күчкө эренелер. Онотон
кинеха хаяндаганы кихибит обут очко агылы Олсай ендер. команданың саңнырың білген Күйтә бар тұрғынан Онды пулла. Никита Татарин баттан. Да, Марын Вениамин Попову хайда худу кайбының көрбі көпөт. анда. Геннадий оттон бу сары да билеген кэлен арахата да лидер богото уларьер болочак, а? Аттан оны болон сеп, колора Казбиди мажина тустугунан болар кине биле тягы күчтәк болан баран киндер туактары тарбактары имелтек болон сеп, олен колора бу сары бар кине кемелер кине ордук бу табылган кисе дибекендер бар болон сеп, онан биле бу манна сары химбире бага оңрон сеп. Николай Тикянов, Дмитрий Макеев. Антонов ту татаринап бу татаринап. О, Никита Татаринов маған тура тарданылла. Никита Татаринов оттон кине бир күчтәк мажыны боларын болар оттон билле кине республика призеры олар оголор отлору кине Россия оннотон Саха республикадан чыктар турга касытыгыла кыйлага оното бол ортаны да этеллер эте да Иннегенти Мироновка Магындырвол, Дмитрий Попову, Солбион Чептах Киен, Элбах Кейтерет Товол, Эрлахтек, Киндер Амасаргар, Толоро Ходжар Диханевун, Республика, Эджунга Призера Волла, Онотон Никита Татаринова Корюхайн, Хадда Халхы, Киникисерин, Онотон Мехнава Никита Татаринов. Ола бир лидер болон Чептах Кей, Үддүк Мохта, Дарагар Харнарда, Онотон Өшө, Этенга Хартагана Бол Яна Лохтак. Таккан бары туруга. Оны Никита Татарина оттан бу татыттан төрөттөк бир бастың чапып болор текинетен лидер болорга ток паркы барта бар не бейтен зулта. Анно. Кинетен жаргын буспакка ток пар бу баратын биреметен тугу туан жаргы көдөппөк үлләдаган Никита быстрый кирәк булды. Онтон биген Никита Татарина бу динамикаен 2 ноосаны кыйнагадан Котугулу линге федеральный командадыр. 2 сашкана алды. 2 сашкана алган. Аксан 2-ге. Дана Аксан 2-ге олла. Тренер капсы болла бастыгы бастан онтон Егор Степсов Евгений Удин икеногон ороллар онтон Семен Такап Никита Татаринов субуруччу кайнар Аксан эме 2-ге оңордулар. Ононда билеген балыганы ханнык команданы 2 көңгө тахарарын капсы гаңырылар 15 килен харык жүрүп отурга да өркемнерге хаттон бе сагон тоон кила кишибит билеген 15 килен ахары барбыт Николай Тикаянов таксыга бу оттон турору күйөлөк олус күчтатен урутуркатан кепсиллер бу быгыта тахата булга хага курду болок будукка курду фигуралах олок утарата олорон кистиге Николай Тикаянов да хая багарар кейни тура тарданлы сөптатен этелдер эте онотта кейни утара тагыста Дмитрий Макеев оттон лидер быстырыгар улухан утарсы оңорор бобута каста хылыгар барда кейни утара Россия 5 меслага оннан манчарон олорон 400 меслага 9 кило олох бу лидерге чуга мара хыджарки онотта бебо Дмитрий Макеев билен ханнык багарар улухан мажыны кайдана сюрпризтен уже номну ахпаппыт. Ону Паула. О, команда Николай Тикаянов тугу бар горон. Утарта олорон тардыга деп Николай Тикаянов болок. Элбакки караган утун токпук ки болар оттон дякинини аддар болоттар албахатан торыстанан атыннык тугур токуйдан киристернере кыячылар онто бу Николай Тикаянов кини урутоттон агонда келе кисе хаджан улухан янна олтырга толокта бистен кисерде. Ону Николай Тикаянов тугу бар горон сеп. Бо. Орон табы бастыгы дүймеге көддөбүт. Тугу барын орон сеп, уна тугу багарар оңрон келбик кие. Элбакта лидердери кайтлан келачы бу. Уна вол таккан жей бадык күлем бисте. Уну тунар айтавын кая жаргын кайдан жедак ба жарык хох тирна. Жарык уна шөй хохтен тунар этер үшө бадык. Унтун вол көрөбү күдү билин. Каннара жартанын кеби болон септак. Аксан же бир нолга. Николай Тикаянов тоғды. Билинге тургунан жеманна. Билеген 2 түйеме хаттан Дмитрий Макеев тугун орорун көрөппөт. Дмитрий Макеев тумарын эпине көрдөйме республика лидергер титтелек батта егер бол болар. Кендике ылар гаттан улук күннөтө биллер бул ононтон өстө дагана кени эбиле турдага. Дәрі бәлем чайын, қада, деп көрігі көрібі күдік Дмитрий Макеев Ақсаны бейбеген орды.
Ne onu bilin. Ühüz baharlak kişileri kirehtere. Ota marın etne habıdım Dimitri Makaya. Modunlar protest bıraktılar. Dimitri Makaya bataqsan bibige olana nar haddara kan kemnerge. Ondan kaybıt nar qoturbut arı ölbөх. Toytır görtü bu Байбалтин раз кидаганы кытта бу атымдан күчтамажлар кытта. Барлан кытты бибиге кисемман үһүс бахарла капсыга. Сыга калты тоттан кебәч. Онтон да билген балганытын бартын көннөрү нада яхнуун Дмитрий Макеевка опытырда кисер сахада калла онун негена мантене бе болу албетте көрөп бүтүнөттөн. Лидер бу Байбалтин раз кытта 105 тигеле оторга менен таккара болу, нотачы Данил Моисеев, Дмитрий Попов, Никита Федоров кыттагада хапсыгырныме манан көрөп. Онтон модунна протестра стардын арбитр эддигите ден түйендилер. Онтон билен күрөктеги главный жата Петр Гализиков тохтирин көрөкпүт. Нере билен Апсыгыт сагаланы протез көрөктөрө судьялар коррективы оттон сүрүн судьятынан Петр Валентинович Колодезников бәрін кемелертон Сахар Республикатын бир тарбаққа батынар күштақ Мадината болар билинотта кене мастырды сайдырыгар күштақ үлілері оңыр хөдерке. Дмитрий Макеев полох. Утарсачтын үйөрө кетехан олорор. Волтон күнтен күн күйөрөн ерке боттон телле куддук сайдар уов. Дехатлахны көрөйт. Монотон бу сюстогу эрде хидде белеме хоколордо еннер бу модундар протез аттан гыжык маспут нафт отур бадагайт. Жейнаттакка Мас Тевлик ортотур тура бухтак мас. Онун боллагына. Костанья болла. Оннук кыйы хох. Кемехданы кыйыны бербетлер. Бу. Аты менен мен хөпкө баартар жаханы. Шеп. Арбитр эддейт. Оннук. Протест кылган Дмитрий Макеев кахарати. протест кылган көрүлүнө спорунда жем болла. Нереттен күрөктеги сүрүн главный судья Петр Колодезников барды. Билентен бир аксан. Марыңы кисибит хаңтан киселдер көрөк кайында. Тикиянов Макеев. Дера киси барда чайен болла. Капсыгы сагал. Оу! Дмитрий Макеев. Дегеде таганы араллатик махан тур тарданылла аксанде биге болла. Биленден Николай Тикаянов кайда камсынарын хеме көрөкпүт. Оны тобу кисеген интен икки капсыгы кала. Керен ардар такыктара окудук. Светлана Михайлова, онна Мира Павлова, онна Светлана Молокова, онна Лия Плотникова. Дере жребей Тикияна көт түсті, онуттон Тикияна білген бахарлах кирсиге түймәкка маха ортотуттанларду, тағыттанларду, иттенларду дүйлен көрек бет. Онна дере оғалаттар помос ототор керен әрелер. Детеста устақтық Дмитрий Макеев помос ототор қаддылан келді. Оннаттан білейін қапсығы болуға. Яғнарын алын көрді қотты болттар, қаддареттен күрдіктар. Дмитрий Макеев бари ұтасачыдықтан оңынан қабы сары кәпті Дмитрий. Дмитрий марыңыттан сарылақ. Біле марын басты кесілері орында чәрі баран сары кәпіп бағылақ. Иккет түгір. Икки лите сарылақ. Икки лите бар бұпылын сөпті. Оның бұғын сөп.
Дәлі команданы иннеге де харырын тыңағынақ. Асы отырыр. Дере Барда Николай Тикаяна портотуттан улан улақ кейтен. Ыга олорор үлелер бу. Утарта тардыған бағартылыр. Димитр Макеев Тора да сүйргеләнер. Тевистеннер Уолтер, тевистеннер. Тарпақ кесейті боланар. О, кимде берден бағабат Димитр Макеев үлелер. Николай Тикаянов тутар. Тутар да тутар. Николай Тикаянов тутар. О, Дмитрий Макеев. Көрін кебейін, оның ақсаны 200-ке. Дмитрий Макеев офса ақсаны 200-ке орды. Оны ты бәдің командатын Қодғылу Линге Федеральный университеті енекі көнгі тағарда. Дмитрий Макееві көйтін адыле қайын, кені бүгін күнняқа 200 көйтін алла. Марын ұттан Евгений Поповқа қотыр бұда киберасанынан басты көйтін алла. Дере керен ады бұттағасылар бейеқі. Оннук. Дере окудук Светлана Михайлова модунтан букылмунтан таккан кирига онна кинутары Мира Павлова. Оттон Мира Павлова туна марын кепсәвдей пулап путна Светлана 65 кило яһанна кереңада бу. Кинутар сачтатон. Светлана Михайлова Мира таккан Павлова. бу кылмунтан олорда. О, куде Мира Павлова бастыгыма Улус түрген сылбырға кайы болла. Марын отто Мира Павлова әме олыс үшіді кесеуті кенепті бәті физкультурный отделение ЯПК-ға өріқ қығатылығыдыр. Әдеркен кей олар кетігіндекі ғылақтыр өқ. Мастырдығы ғатты бастығыр аразыраттақ. Мантайны өтті бейгенен әлбәтті көрібі пұлы. 6-15 килоға. Кентон Яна Юрьевна Захарова болар кене тұс тренерінен бұттан кене білген судиялы тұрар. Утарсачыта болар Светлана Михайлова. 1990 сыллақ түрек. Иккес түйеме қамия. Светлана Михайлова, Мира Павлова. О, Гастан көрді. Онықты көрі бүкінді 2.90-ның көйіні сетеген деді ғар. Суфу қамандығар түрді сөшкөні ғалылайын. Суфу қамандыта мұдың қамандыдың 290-нан бағая тұтан. Қодығылу Линге Федеральный университет финалға таққап жеске тегісті. Қодығылу Линге Федеральный университет командатын Игорь Петрович Кудрин салаяшла команданы әділен бейхейн кейін өттіріліқтік финалдеке тағыстылар. Онны білейін финальный қапсы оқыдық Светлана Молукова таққар. Кенеттон қығымымтан керер, кенен отыры таққан кесеға Лия Плотникова. Көк мұндық. Онда Лия Плотникова Манчара ойнуларын үйіс местіліға олар, республика үйіс местіліға, онытын Роман Михайлович Дмитриев атынан Всероссийский курорти үйіс местіліға, Россия үчаттарын қойылаға олар, онытын жақталар ұтылығар ардақынадың үйіс местіліға, онытын күнтен күні білін әр Лия Плотникова, онытын Светлана Молукова ғыдық опыттақ мастеры бағай тұтта, бастығымаған тура тарданылы Светлана Молуковаттан Манчары ойнуларын қойылаға олар, 2009-2013 жыллақ, онытын Манчары ойнуларын 2021 жыллақ үйіс местіліға, онына кене әлбәқ күртелігі местіліға, аңдыды чемпионатын 2 местіліға болан. Онтын бір басталар ортыларығыр ұлыған сетігіне петеспет мажына олар. Ондық бұл, бұл Манчары 2 түгілі чемпионы бола деді қана олыс ғыраған. Onu da hani çekini 100 mesele onu bastıkan ödü çempionatı 2 mesele olur hedistağay. Onu bir hame oputta elbette hilah majınlı olur. На опыте, опытынан рукутугунан уже бадык че махантура тадынлы сонотон бу ол спортивный жекерген кинетон кергене кинедер ките Айсем Олгоп Мемлекеттик Республика призеры болар. Энигдан жа мастырдыгы яма муну кытабыт жекерген. Онотон кайгабыла жалы болар. Мажыны жекергеттер болар. Мажыны жекергеттерден бидестере. Алло чөдүкдө билген Светлана Молокова унтынах урдуркаттан жекене мандык бойдан кыйыр. Бәтин конутугар киллерде дагы кайдынык багарар мажыны турутаданлан биген сөптөки. Тарбак багар болду жа. Оннук да Утарсачыдаттан Лия Плотникова дагы эдерки олук улуган утарсыны орождор нотолуп беренен багарбат бу тутан баран улурор. Светлана Молокова жара бәдин конук Светлана Молокова бәдин конутугар утарсачыдан киллерде онуттан да билген манна битва характеров текта. Ото бу Молоковага
Бәлек тағаны улахан очко тугдағаны бахарбат Хотугулу Линге Федеральный университет номно бастан барахаджар огама некене бәдин интерегер кисаджар. Оны була. Бу химбир помоска киден даганы химбир хоттодым дем бобакка химбир тегадлы кисиктагам. Светлана Молоковаттон бу мастадыгыны нина көңүнтүсүнөн жартамыта көңүнтүстүгө меттон сидихилерде нигдан тобу борцовкадан билиндаганы тоого ябакаджар көрөбү көдүк кене көңүнтүстү борцовкадан бу мастадыгы помогос кете меттон ол жүдүк капсаажар. Аксанжа билинги тургундан бир-бирге. Ото эрдүнөгө маннык олог уун тыңаһына киси бобат жоло бу кереңардыр кудук. Кереңардыр бу текенер айылгаттан бары тарбактаактар. Онотон кереңарын уунню тулуяр, элбеге тулуяр айга тону гадырлакты була. Эрдүнө бет түргөн тарган. Айылгыбытына. Ото былыр урукуте 2-нчы ханы кудукка уадар олог тарбактама олор булашлар ди. Минутен кисәчләр. Дәре чаем болла Светлана Молукова үлелир. Молукова тутта. Бо, на характере. Это вы не бедна лагер сам бисте. Онотон көрөбү кудук Светлана Молукова. Манчарын верниктүлләр кыйлан отномаһынан орбаккун. Огаманда бәдин командаларына очконы алла. Огынан баранжа Хотугулу Линге Федеральный университет командада 3-саксанынан модун командадан бахая тутан де бастыгы финалист болар ческе тегиште. Радик Покалов, Таразы. Бейбелентон катлаганы көрөбүт Светлана Молукова. Хадда кудук үчүндүк үлелебитин, онотон хадда кудук бахая туппутун. Отон мастардыгы бу маннык купой болбута механа вараме олох үчүгө диханыбын бу мастардыгы пропагандата, мастардыгы сайдырыгар элбагы коммунихар курати мантенне иникидин болуга яханыбын онотон бу модун кубага 2 төгүлүн ызла турарын баатыла каракытынан көрөлөрөт онотон бидда капсаганы көчүппакка эге хасын бүгүн онотон бу күннерге бу 4 күн чумурчу улусын интернет капсалары көрөкөт буттон баат 2 гири көрөкөт батас моксогол хада кисибиттерин антаханан табу Хотугулу Линге Федеральный университет хада кудук кайбыдан бу көх точкага бу кайылы хурлахажалар кыл точкатон билерин кудук котторулар болалар. Онотон бүгүн эхлиңте беге үлләтләр спортивный комментатор Юлстан Захаров онотон Мехакалан бәдин ханатын үлләһиннә бәдин көрүтен капсата Саха Республикатын Мастардыгын Федерациятын президенты Геннадий Васильев. Онон төгүндүк Сакаевтын Геннадий Хирен вақтақтырам. Хасын он өйін, онтын өйін еме 3 күнне білінді бейгі үріктелі балалар. Онтын 3 күн ұстататы қас кейхайы бұл мажынлары күтті. Мажыны кейхайты 3 күнні бұлықта бұлы. Оны hem bir қас кейхайы хасын күтті хағалан еме бұл күріктейіне көрі көтерін ғырабын. Онық, дә күнді көрәшілеріттен бары жаллақ болын, дырой болын. Бұл үйнен кәлбет сыл барыутырыттан тигір күрдік кытанақ кыйлары ағылымнытан бейге хасын өсті дағаны үші интернет қапсалары көрік бүттемет әріндері өт. Анлық, көрсе қылы. Сақа көрдірір итінлерер кампания. Бағылай манчары атынан спорт түріт көріңдерін өріс пүбілікетәғі кейіне. Өбігі ойнуларғар. Үндіка сақа кубагын ихин кірін эхілектерге күрәқті хитериер. Эхілеген атын аттат дойдун туғығар турулас. Күрәқтәхи балағайнатын саға көддірір ихтинлері кампания сайтыгар кирен біліс, саяпқағын ұйда оғыз. Бол ғойың. Ән балтың, братың, оғың, доғырың, олыс жүгейдік ұлыр боллағына. Саха национальный көрдірір ихтинлері кампания каналы. Сүйірбелеріттен 4-9 дері састақтары ән сұлыскун, үрі күрәғар күттарға үңірар. Сихили информацияны онна саяпканы Instagram сетемегер шоу НВК кауңа сұруйым. Саңа аттары арияр, жөрі түгені коттарымаң. Мигин телевизорга көддір өқтірі.
Күндүтүк сыныр тапталлаах агабыт, тайбыт, Колосов Петр Петрович бу жыл 94 күнүгер соһумарды колохтон тоорабыдын биллеребит. Тех сологар атары 99 күнүгер сарсырды вончаска меңе хаңала сулугун Павловскай бөбөлеген айылкы культура кинигер болар. Оголоро аймактара. Тапталлаах иебит, эбээбит, эжийбит, үле тыл